Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 20 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu makuru, ariko ntabwo ndi jyenyine muri iki gitondo, ndi kumwe na Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable, wiriwe neza? Waramutse neza Bwana Moses, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, ndumva rwose nubwo akabe hari akabeho muri ino minsi, twasa nkaho twamaze kwinjira mu bihe bibi, ndumva ariko igitondo ariko gifiringa neza. Igitondo gifiringe neza, ni igitondo cyuje amakuru yuje ukuri, by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi no hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Yes, birumvikana rero tugiye kuba tugaruka mu makuru agiye atandukanye, arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngira ngo wabibonye ko mu bice bigiye bitandukanye bibazo ari ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. Wamenye yuko habaye kurasana gukomeye muri iri joro ryakeye, aho bita za Cibitoke. Nabibonye, sosiyete sivile nayo ikomeje kugenda ibirenganiramo, abaturage bagera kuri 6 babiguyemo, abarenga 23 babikomerekeramo. Ni ikibazo gikomeye cyane, igihugu cy'u Burundi gikomeje kwisanga mu bibazo bikomeye. Bwana Kalimba, ngira ngo yenda tugiye kubyinjiramo. Igihugu cy'u Burundi kirimo kirahura n'akaga gakomeye neza rwose, hafi n'ikigo cya gisirikare niho habereye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Benshi bavuze bati ese ibi bikorwa byabaye byaba ari ibikorwa byabaye hari igisirikare cy'igihugu kiri mu myitozo, cyangwa se hari imyitozo idasanzwe yari iri aho hafi, yenda iyo kompura ikaza kugwa mu bantu. Ariko n'ubundi tuza gusanga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni ibikorwa byabaye, ariko byakozwe na bamwe mu bahanganye n'ubutegetsi bw'u Burundi. Turaza kubyinjiramo yenda tubive imuzi n'imuzingo, abantu bamenye ukuri kuri aya makuru. Andi makuru adasanzwe n'imyiteguro idasanzwe y'ingabo z'imbonakure hano za Kibira. Ngira ngo wabonye yuko mu kanya gato gashize amakamyo agera ku 8 amaze kwerekezayo, akaba ari amakamyo agiye afite ibintu bikomeye cyane, nabyo tuje tukabwira abantu. Turaza kuba tugaruka Bujumbura, by'umwihariko naho turebe amakuru menshi ari kugenda ahavugwa. Ni Bujumbura rwose ubona yuko ibintu byamaze kuba ibindi bindi, ndetse icyitwa amasasu mu masaha y'ijoro naho rwose ntabwo arimo aratinya kuba yakumvikana, kandi ku mbona zifite silence. Nabyo rero ubu tuvugana tugomba gusobanukirwa, tukaza kumenya ese ibi byo birahamura iki. Turaza kugaruka gato ku kibuga cy'indege, turebere hamwe ibikoresho byaraye bitungwa bijyanwa mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo ni ibintu wakomeze kugenda umbwira yuko urimo urakurikirana byose ufitiye n'amakuru, ngira ngo turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko hano, by'umwihariko ko witwa General Neva, turebere hamwe zimwe mu nama. Ariko Bwana Moses, ugeze kuri General Neva, hari amakuru y'ibanga dufite turibuze kubagezaho. Hari amakuru y'ibanga dufite turibuze kubagezaho, ni amakuru y'ubutasi bwacu, ngira ngo nayo yenda muraza kuba muyakurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo tudatinze reka dusuhuza abantu, ngira ngo ibintu dute tunabyinjiramo. Ngira ngo watangira usuhuza abantu bari hirya no hino. By'umwihariko ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira mu gihugu cy'u Burundi, uhereye mu mujyi wa Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye ntari bugarukeho. Yego. Tukanashimira abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Dufite diaspora nyinshi, by'abari muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika bariyo, Afurika y'Iburasirazuba, mu bice bitandukanye bya kure y'Iburasirazuba bariyo. Tubashimira rwose, tubifuriza amahoro n'imigisha, nibakomeze bagire impagarika n'ubugingo mu mitima yabo. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba tugarutse tubapudetinga ku kuri kwa kumaje kugenda kugaragara hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku isi muri rusange. Yes, reka twinjire rero muri ibi bijyanye n'amakuru by'umwihariko, ariko tubanze duhere ku kijyanye n'ubuyobozi cyangwa se guverinoma ya leta y'u Burundi. Ni guverinoma kugeza amagingo ikomeje kugenda icikamo ibice, ngira ngo ni ibintu tumaze iminsi tubabwira, ndetse uwitwa General Neva arimo aranemesha inama uko bwije n'uko bukeye, ariko nabwo
inama zikarangira n'ubundi habayeho kutumvikana. Ngira ngo Bwana Kalimba Aimable wabibonye nko muri iri joro ryakeye hari inama yabaye, ikaba ari inama yahuzaga bamwe mu bagize ishyaka rya CNDD-FDD ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye muri guverinoma. Ni inama yaje kurangira rero batumvikanye ku kijyanye no kuba ibijyanye n'imiyoborere bimeze, no kuba umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi urimo urazamba, nibyo bagendaga bigaho. Ni inama rero yarangiye n'ubundi habayeho gushwana. Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo ukurikira politike y'u Burundi, ukurikira amakuru menshi hirya no hino ku isi, ndagira ngo utubwire ese byagenda bite mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje kugenda kigaragaza kutumvikana bene aka kageni? Urabona hari ikintu kibi gishobora kukibaho? Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ubwumvikane bucya bwakomeje kugenda bugaragara mu bice byinshi bitandukanye ndetse kandi no mu byiciro bitandukanye byari ku ruhande rwa societe civile itumva cyane abanyepolitike ba kino gihugu ndetse n'igisirikare cya kino gihugu. Yego. Ku ruhande rw'abanyepolitike ubwabo batumvikana, ababarizwa mu ishyaka CNDD-FDD batumvikana n'abari mu yandi mashyaka atandukanye akorera mu gihugu cy'u Burundi. Urabona yuko ku munsi ugenda uza haza undi, turabyita nk'aho ari ikiganiro cyangwa ari amakuru, biragenda bibyara icyitwa amakimbirane adasanzwe. Amakimbirane Evariste Ndayishimiye ari kwiyambura, akayambura igihugu cye, Swasa akayambura igihugu cye cyangwa se abanyagihugu cye, agashaka kuyambika abantu batari abaturage b'igihugu cye, cyangwa se agashaka kuyambika ikindi gihugu runaka, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda, agaruka yuko aricyo gifite uruhare kuba abanzi be bashyigikirwa n'iki gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se umunsi ku munsi ashobora kuba yagabwaho igitero n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko biragaragara yuko Evariste Ndayishimiye yamaze kwibona yuko FRB uriya mutwe, UPR uriya mutwe, Red Tabara n'indi mitwe itandukanye myinshi, buriya mu Burundi hari imitwe myinshi irwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi hari abanyepolitike benshi barwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, hari abavuga n'abatavuga. Evariste Ndayishimiye arabizi neza yuko ashobora kuba nabo yicaranye nabo hano mu nama, byaba ari abasenateri agaruka bavuga ngo nabo bafite sena, byaba ari abaminisitiri afite aka kanya, nibo bantu ba mbere bigaragara yuko mu ishusho turi kubona aka kanya igihugu cy'u Burundi bashobora kuba bakubita ahababaza Evariste Ndayishimiye, kandi ibintu bigafata isura yihariye mu budasa bwa kino gihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko umutekano n'ubuzima bubi bikomeje kugenda byongera, kandi bigirwamo uruhare rukomeye n'umuperezida Evariste Ndayishimiye alias Neva. Muri uku yenda uvuze ku kijyanye n'ingaruka nyinshi ashobora kubigiramo, ese birashoboka yuko n'ubundi ashobora kugambanirwa, cyangwa n'ubundi igihugu cy'u Burundi twagiye tubona inshuro nyinshi gisimbuka kudeta? Ese kudeta koko nazo birashoboka ko zishobora kubaho? Bwana Moses, ni ukuvuga ngo niba tayari abanyepolitiki uri gukorana nabo utabizeye, nabo batakwizeye cyangwa batagukunze, bitewe na sisiteme ya politiki uri gukoresha, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi turabibona ko ari ingengabitekerezo cyane cyane ishingiye ku ivanguramoko. Niba Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo abakomoka mu bwoko bw'abatutsi atazigera arenza ku kigero kingana ngo na 3% mu bo yashyize mu banyepolitiki bafite imyanya ikomeye, akagaruka akavuga yuko ngo ibintu by'amoko ngo mu gihugu cy'u Burundi bitabagaho, ngo ahubwo byazanwe n'igihugu cy'u Rwanda. Akongera akagaruka ngo mu gihugu cya Kongo ngo aka kanya ngo amakimbirane ariyo ngo cyane cyane ashingiye ku moko, ngo igihugu cya Kongo ntabwo kize kiyagira, ngo ahubwo ngo yazanwe n'igihugu cy'u Rwanda. Urabona yuko n'umuperezida yamaze gucangamukirwa. Gucangamukirwa kwe rero niho b'abanyepolitike bakorana nabo bakimara kubona yuko yacangamukiwe, bazamwiba umugono, bazafatiramo icyo cyuho cyo kuba yaracangamukiwe, bagahita bamukora ku mutegetsi. Yes, ni ibintu byumvikana ndetse kandi isa n'isaha bishobora gushyirwa mu bikorwa, buri wese adashobora guhakana, kuko ni ibintu bigaragarira buri wese. Tugaruke gato ku kijyanye n'amasasu akomeje kugenda yumvikana hano za Cibitoke. Ni amasasu arimo yumvikana mu masaha y'ijoro, igihugu cy'u Burundi kikarekapira kikagerageza gusubizayo, ariko bikanga. Kugeza amagingo rero nk'uko wari wabitangaje, abagera kuri 6 bahasize ubuzima, abandi barakomereka mu gitero cyagabwe mu masaha y'ijoro, ndetse kikaba ari igitero navuga yuko kugeza amagingo batari bamenye ese bari kubigabana ibandi. Ni ukuvuga ngo rero Bwana Kalimba Aimable, ndagira ngo ibintu tubyinjiremo. Ese koko nk'uko bimaze igihe bivugwa ati Red Tabara izinjira, birashoboka ko yaba ari Red Tabara iri gutera Kambayari?
rega bwana Moses, Mm. Red Tabara yo, Yego. izina Red Tabara ni Mm. abaturage ba kino gihugu cy'u Burundi. Mm. Ni abana bavuye mu gihugu cy'u Burundi bahungira mu bihugu bitandukanye. Hari abahungiye mu Rwanda, abandi bahungira muri Congo, abandi bava mu Rwanda mu buryo navuga butemewe, basanga bene wabo muri Congo, bahuza imbaraga bajya kwitoreza mu mashyamba atandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru no mu Kivu y'Amajyepfo. Yego. Baterwa inkunga n'abandi bari hariya kuri buriya butaka bwa Congo, byaba ari UPR ndetse na FRB, iyo mitwe yose irwanya igihugu cy'u Burundi. Bigaragara rero yuko byanga bikunda Red Tabara. Red Tabara impamvu Evariste Ndayishimiye ndamugarukaho akomeje kwikanga yuko Red Tabara tayari ishobora kuba yamukura ku butegetsi cyangwa se yamufatana igihugu cyangwa se yamukura umugati mu kanwa. Nuko Red Tabara n'abana bavuka hano za Bujumbura, n'abana bavuka hano muri bino bice misozi ya za Munanira barahari, za Munanira, za Cibitoke na za Cibitoke, za Gitega, za Gitega, za Korine Mujejo, za Korine Tongo. Urumva niba umuntu uri kukurwanya bwana Moses, niba ari umwana uvuka mu gihugu cyawe ubizi neza yuko uri kukurwanya avuka mu gihugu cyawe, nawe mu rwego rwo kugaragaza yuko uhagaze mu mwanya muzima cyangwa se uruhande rwawe ari uruhande rwagakwiye kuba rwumvikana, ukagaragaza yuko hari abandi bantu ku ruhande bari gushyigikira abo bantu, urumva yuko ibyo bintu bitoroshye. Ni ikibazo gikomeye, ntabwo byoroshye bwana Moses, ariko rwose tubwira abarundi yuko bagomba gukomera kandi bakihangana. Hano tuba turi kuvuga amakuru y'imamo kandi yizewe 100%, cyane cyane dore ko amenshi muri yo tuyahabwa na societe civile ya hano mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko tujya tunagerageza no gutembera rwose tukigererayo tukareba ese ibintu twabwiwe ni ukuri cyangwa se ntago ari ukuri. Yes, reka dukomeze kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Wabonye ko South Africa gikomeje gupakurura. South Africa nyuma yuko igihugu cy'u Burundi kibabwiye kiti nyamara twaterwa, nyamara turi mu bibazo, nyamara turi mu manzaganya, nyamara turi mu gahinda, nyamara Evariste Ndayishimiye baramukuraho. Kandi buriya Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yagiranye ubufatanye bukomeye na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, byabaye nk'ibintu bimufasha kuba yaba inshuti ikomeye ya mu perezida Cyril Ramaphosa w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Bituma noneho Cyril Ramaphosa kuba Evariste Ndayishimiye yamwitabaza ari ibintu bikomeye cyane, kuko baziranyeho byinshi. Bose bapfushije abasirikare muri Congo, kandi Evariste Ndayishimiye we aka kanya cyane bapfusha, kuko nk'aka kanya hari igitero numva ngo M23 yagabye hitwa Sanje mu masaha ya ninjoro saa 6 z'ijoro, gihitana kampani y'abarundi bose irahahira, biza no gusiga M23 Sanje yose bayitombe. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Yes, katwikomereze ariko ndakeka twanasuriza hanga. Oya nta kibazo bwana Moses. Yes, bwana Karimba Aimable, reka mushimire. Yego urakoze cyane.